Assalomu alaykum do'stlar, sizlar men Qaradan Qirg'iz KG kanalı. O'zingizlar ko'rganda men bugun Car Parking degan o'yinni o'ynab жатам. Короче, bugun biz emne qilamiz? Bugun biz dalna boshqchi bo'lib ishlaymiz. Короче, bir juk toparganga $6000 je 10000 shuncha dollardan beradi. Olsan ko'pchilik bizning videomizni boshlaylik. Обязательно sizlar like jana подписка bosib o'tingizlar. Olsan bizga bu короче dalna boshq o'zim hazır salonga kirib olamiz. Biz telefonda açacağız. Açkandan keyin Cargo deganni bosamiz. Keyin qanday juktlarda para bostak. Bul uzoq qo'yib buldağı. Bulchu. Bul. Bulcuk. Öyle uzoq qo'yib. Tak. Bulcuk. Ketaverat. Вот ушел go. Карт. И задний сразу. Скорость перед 2. Так. Biz hazır жүктü alaz. Arkadağı жүгümüzü. Bu uzaktan basıp ketelim mı? Вот. Ana. Bizning kompaniyamızın adı Legion Transport. Короче, biz transport apartatganmiz. Mashina poyuz. Так, aynıdan qaraymiz. Задний, sekin. Вот 7 minut vaqtimiz var. En jetimiz biz 3 minut 5 minut alda başımız mümkün bunun çıktı. Vay ne oldu? Tak. Ne oldu? Çıkarttı vay uzakta. Şoğa kendi sekin. Oh. Yalki. Hem sekin jolga çıkabız. Yoki. Meyli oldu. Fura. Tak aldığa. Uzağa. Yok uzağa kan qoy. Tak. Haydadı beni. Skorost 3'tü. Vallahi skorostu avgaynet ederiz. 6 skorost. 140'ta ketdi. 7 skorost. 200 çıkarın. Давай sizler обязательно лайк басып кетіңіздер, обязательно лайк. Жана подписка басып кетіңіздер. Давай. 1000 лайк қылыңыздар, 1000. Сонда дагы Car Parking мен түшүрө берем. Ёлки-палки. Ё-моё. Ёлки. Короче, мен новый жүк алдым. Болсам атол жүктү өзүңүздөр да көрдүңүздөр учуп. Жолдун текесиге түшүп калды. Так, мен ушуну новый жүк алдым. 10 минут бизге убакыт берди. Ошону 10 минуттун ичинде апарып алсак, биз жүгүбүздү алып коет. Жана акча да жок болот. Ошого мен тез апарышым керек. Так, бул эң үстөмөнү секин айдан ато өзүңүздөр да көрдүңүздөр го мен ошого секин. Давай комментарийга жазыңыздар, экинчи сериясында эмне кылам, эмне кандай машина алам, ошону комментарийга обязательно жазыңыздар. Жолдон бирөөгө акча берейинби, же машинамды $1 бирөөгө сатайынбы, битта машинаны туник кылып. Hazır skorost полюбас жетте кетет. Мен машина эки жака машина аябай жаман кетип жатат. Бирок эми секин айдаганга полюбас минут 8 минут калды. Болсом жеткизе албасак жүгүбүз алат жана
pulubuz dagы бербей коет. Ошондуктан тезирээк айдап жеткизүүгө туура келди. Так, ушундай пароддорду обгонять этпейбиз, абган секин тор. Ёлки. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр го эмне болгонун. Ёлки, достор. Обязательно лайк. Так, скорость 6. Ёлка, но... Так. Тест. Так. Короче, мен ушул шаарга жетип келдим. Жүк да азыр менин картага аз эле калды жүк ташаганга. Так. Тормоз. Ёлки, тормоз иштебеген жакпай калды. 4 мүнөт калды. Так, жүктү эсен аман жеткизсек. Так. Ёлки. О май гад. Ёлки. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр эмне болгонун. Кичине калды жүк чыгылганга. Так. Жеткизебиз эми. Так, скорость 6, эми секин айдашыбыз керек. Бул жер шаар деп коет. Шаарда секин. 3 мүнөт, ёлки-палки. Эми минут бүтүп калбаса эле, ошого тезирээк жеткизишке туура келди. Так, бол, айдайбыз. Так, келдик. Бул жака секин. Вот. Ёлки. Телефон катып калган эле жакпайт. Ёлки. Так, ушул жерге. Ёлки, кантип токтотобуз бул жерге? Ё-майё. Кантип токтотобуз? Бенже манага керек экен. Токто. Ёлки. Ушулга керек экен. Ё-майё. Так. R. Так. Ушул жака бир демге кылып баткызбасак зор болот да. Пали бас калбайт экенбиз. Бул жак. Секин айдай, секин. Катыбач, пожалуйста, телефон. Жүктесин аман токтотуп алайык анан. Болду. Так. Секин. Жүк. Катыба, пожалуйста, катыбач. Не кылабыз? Ёк, даңкы жак туруп калса экен. Ох, эме. 9000 пул берди. Короче, биз ушуну менен видеобуз аякталды. Сак саламатта калыңыздар. Бампер өлүп тургу.